Halo teman-teman, ayo kita bermain bersama Adit, Susanti, Adel, Upin, dan Boboiboy teman-teman. Mereka sedang mencari kepala badut mampang teman-teman. Ayo kita bantu. Wow, Adit menjadi badut mampang Boboiboy teman-teman. Wah, ternyata Susanti jadi badut mampang kelinci teman-teman. Wow, ternyata Adel jadi badut mampang gajah teman-teman. Wah, ternyata Upin jadi badut mampang Doraemon teman-teman. Wow, ternyata Boboiboy menjadi badut mampang Woody teman-teman. Hore, lucu-lucu ya teman-teman badut mampangnya.